بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايزه اوريكم انا تتبيلتي في الفراخ. بصوا، انا اولا سايباها بقالي اكتر من ساعه كده، بس في التلاجة طبعا. في الليمون، ميه وليمون وملح في التلاجة عشان الزفاره. انا سايباها هي، بصوا تحس الميه مغيره. الميه مغيره ازاي من الليمون. انا بقى حطاها كده، هبتدي احطها اغسلها تاني. معلش انا مش مجمعه النار. هنحطها في الميه كده وهنسيبها. بصوا بقى، احنا عايزين نشويها على الشوايه. انا جايبه طماطم، فلفل كتير، انا بحب الفلفل لان انا بحبها سبايسي. فلفل كتير، بصلايه. هنحط الاول البصلايه، لا طماطمايه عشان الخروف. طماطمايه بقى دي كده، طماطمايه تاني، طماطمايه تالت، والبصل اه. وادي الفلفل في العلق بتاعه، العلق بتاع الفلفل اهو كده. ماشي، شلنا العين وادي قطعتين تاني، شلنا ده كله. ادي اللي هو الشفشق اهو. ماشي، انا عايزه احط بقى معاه شطه كمان. بصوا انا بقى، احنا اصلا عيله سبايسي، ما بنحبش الشطه قوي. احنا العيله انا مسميه نفسنا العيله السبايسي. وادي كمان ملح. هنزود الملح شويه. ليه بقى بتزودي الملح شويه؟ عشان احنا الشطه تعمل عمايلها. نقطه زيت، هنضرب ده كله في الخلاط. معلش هنعمل وش شويه ليها. الشطه بتعمل عمايلها معانا، تاخد حقها. شويه عشان العمليه تمشي. مش هتفرق شويه الميه اللي احنا حطيناهم. ماشي، حطيت معاها شويه ميه. انا حاطه الفراخ تحت الميه. جامده، بس عايزه شويه ميه تاني وشويه شطه. الميه عشان خاطر شويه شطه. انا مش جايبه شطه عاديه والله. خلصنا كده، هشرب الفراخ تاني بقى من الليمون. شطفت الفراخ اهوت من الليمون. على فكره انا مغرزه الفراخ دي بالسكينه. ليه بقى غرزتها بالسكينه؟ علشان خاطر افتح ليها الليمون يدخل جواها كده ويخليها حلوه. ماشي، انا بعمل في قلب حله. ليه بقى؟ عشان تبقى واسعه ليا اشتغل براحتي. بصوا كده، ايوه، هتبقى حمرا كمان. ماشي، اتكي عليها بقى، اعملي بقى زي مساج كده ليها، مساج كده محترم، عشان خاطر التتبيله الجميله دي كلها تخش فيه. ماشي، انا هسيبها كده. هنسيبها كده، هنسيبها في التلاجة ممكن يوم، يومين، 3. انا بسيبها كده بصراحه يومين 3. هنجهز الشوايه وهوريكم بقى الشوايه هتعمل ايه. هتعمل شغل جامد. شوايه كده خلاص، يعني عندي دلوقتي شوايه كهرباء مش شوايه فحم. اوريكم الشوايه بتعمل ايه كده اهو. احطها هنا، انا بحطها على الرخام بصراحه. شويه ميه ليها، الشوايه بتاخد حبه ميه اوريها لكم دلوقتي. الشوايه دي اقتصاديه بشكل
شكل جميل قوي اهي. انا بحبها جدا، بحب الشوايه دي قوي قوي قوي. ايوه انزلي اما اركبها بقى كده، لازم اعرف اركبها عشان بس كده. طفي النار، نحطها على الرخامه، نقفل الميه، ووريكم بقى ازاي نعمل الفرود بتاعنا. انا بظبطها بس عشان نتفرج عليه. ادي الفراخ ماشي. انا خدت الفراخ اهو، الفرخه من دول انا بتك عليها، هشيل الرقبه. انا مش عايزه الرقبه عشان الرقبه دي بتاخد وقت قوي قوي، بتديش الفراخ حقها. مش خلصنا كده؟ ادي الفرخه اهي. عايزه حاجه تقل عليها. دي الفرخه التانية، هي بتطلع كانها تندوري كده حمرا. انا هوريها لكم بس ايوه اهي كمان. بس ها الشوايه من تحت واخده كوبايه ميه، حاطه لها كوبايه ميه عشان تبقى طالعه الحاجه طريه. اوريكم الزيتون اللي انا عملته. بصي فين بقى الفرشه الجميله بتاعتنا. انا باخد من الخلطه دي طول ما هي بتستوي واقعد احط. بص هي مجرد ما بتتحط بحس ان لها ريحه جميله، مش بسبب ريحه التتبيله. ماشي، مش عايزاكم تنسوني بقى باللايك والشير ونفعل الجرس، وباي.